Kipulit enforcement jongka KHADC hapo kajing yalam UEM in charge jongka lan uba taibor patau ringkat UMDC jongka than iba fantin lakadong hakasngi ningkong jongka tayo kata haka arpo hinyo tarik unai wing kala beteng biang ya kajing kenra trading license yakidukan jongki barjela but yaka professional tax jongki barjela kibadai ban siu shaka council ringkat ki labor license na benta ki nong trade jongki dukan kibabu daki barjela katay ka jingkanra, kaday hakitan jong ka yaw lat yung kra. Ha katay ka jingkanra jong ka council, lalap kumba proper percent ki dukan ki donya ka trading license, henry kat baya ka professional tax, bon na ki kimshim ladon. Nakaliang ki board jong ka council, kilapha hukum yaki, ba ki dayban siya ka professional tax, na benta ki bamshim ladon, ki don kamban le no. Dah kami dah aja. Nak mai rok. Assalamualaikum. Professional tax tu ni hewan ah? Cek mau pekerjaan apa Betul. Jadi guru. Habis. Mana? टैक्स नहीं तो वो भी करना है अभी हम लोग पे छोटा दुकान है छोटा मोटा पता नहीं लेकिन करना है हम भी प्रोफेशनल टैक्स देता है समझ गया तो आपका भी है ये तो अलग ये किसका है It's illegal to have employers who So the employee is also tribal person. Yeah. No, She used to sit here, but today she's not there. She has gone to village, so I'm just managing. I had one shop here also, but it was belonged to my wife who was managing it. And I closed it out. So I'm just sitting here. apa dia betasi ke alpunyo tarik mana bakat we ajar pulai kalian council gila ya penbet niki si ladap ba adon kam banginya lek inspection ndai tang halai mitra ndai tang malki ndai tang majai ndai saya keleng to kasor ba ketika kamram do council ban inspection ba lim tua bakan nong lingkar ka rukum ya penyayo penyahat betasi ni ada kalau muka ini ya jadal buat minhab ya cek mabun sin ni yo jing ujor mabun kehidupan di ya penyaji di business di dalam ke trading license di penapa di wan balik dalam ke professional tax kepada penhab ketika rule ni bahab siu ketika rule ni bahab biaya nanti apabila kena commission tingkat bakajing yo jumut nak kasnong dulu ke basnong dan kamban ya cek ini berapa persen nak kinong di jing di hang ni alam buka hi kide kiba yat nak nanti gua dei marbun bangi cek hi kidon hi license jongki di level license jongki ya sibun pakim tipat ba ka professional tax tiap siu dekan ni kalong ka jing yat nanti jongi kalau men batai ki bawa jak professional tax di ban siu ni di khasiru abangile ya ka no construction work contractor ne ki kam sarkar ne ngi siu professional taxแต่กำลังมันปลัดกี่เว้ยที่ใจตรงกองว่าอีกเลเวลไลเซนต์มีเช็คลังกาซีมากี่วันกินโอเฟนในเด็กทำติดกับกัสลากันยังกับกัสลาสู้ดังกับมันเช็คลังเลเวลไลเซนต์ทำตาซีหาจิงบำดอนเอ็มอินชาร์จจงกระตุ้นบัดอีซีเอ็มบัดกินดอนหาสเตชันมีอะไรวันสุดาลังโนได้เอ็มสอบเท้านักด้านดีพาร์ตเมนต์punya pendap ya kena inspection bat nginum sange tang mentasi nginang ya ban ya check nak kapor Ai bor ne. em habaya dei bakajing kura kampat don kata ka ba ong pengi aibor ke do baslong lani lani aibor ke do baslong lani aibor ke seng balang bikin kura te ka department ke badi ben kura badi ka hok ka jokan ke KDC ka diapno tengah su badi kontrolsi ka di ka district council ni ban jing kura ru kan di district council Kan no gajing dunong hawe de buka professional tax. Ajingnya duk nong nyimpan ada play ka survey bapaka. Lemang idang sedang kena kajingnya check
dan dia kejing nong tak don baik. Kami dia belum mana ke buan ba, nama buan hikim payah tip pakai habis dia ke professional tax seperti itu.